Uyung wan pa teman katong yu tenang alintang pa ipakamay pa jam se uyung wan katong no bukan nyoy tenang magdisiwahaw nang ang cincin mulai lai lang cinen nang maling katong magkatanyu wajing nyoy na uyung wan ba teman katong yuan nang saksi yang sin bukan nyoy na mintampa nang ang cintay sa mayong lagcinen tenyi lai hu katong yu apa na may libuju ang kiya say lane Kristela si mayang mahon cinyu yang nada mantai ha ukawang pa teman dalam halpa nang alin katong magkatanyu wajing nyoy na uyung wan pa teman katong yuan nang saksi yang sin bukan nyoy na mintampa nang ang cintay sa mayong lagcinen sa teman katong yu tamhayhan berjuhaiwan meu present kadalan temanen nang enang yu piloy tau yak cayang nyai mebu loy tam lakat kriselan teman mo nang alin katong magkatanyu wajing nyoy na uyung wan pa teman katong yuan nang saksi yang sin bukan nyoy na mintampa nang ang cintay sa mayong lagcinen